trust to the leadership and focus ya Governor Kimani Wamatangi. Niguo tuhote kurogota mbeca ici 5.45 billion no ngina miberethi ingi ahingirwo. So kwina andu matunyukithirio munyonyi especially okorwo ni andu aria marogotaga revenue. Maina okorwo ni undu wigie miako tondu ku ni gwagituraga cartels. Mundu agathie akaheo approval fake akaruta mbia. Mundu agathie akaga kuriha akarugamirirwa ke. Okorwo ni uhoro wigie kurogota sales kuria makware-ini ngari ikareha mbeca nduraheo rithiti ngari igetikirio ithie. Twina a lot of mechanism. In fact, we have automated most of the services cia Kiambu. In fact, dwagiru gukorwo kinengera mundu cash. Twina payment ya system. Okorwo ni parking ukudial namba hau uguo urihe parking. Wathie okorwo ni thibitari, wathie okorwo ni kuria uguo miako-ini, wathie okorwo ni kuria gwa sales, wathie okorwo ni uhoro wa run rate. Maina we have tightened. No daigado especially aria twakorire regimes icingi. Ona kwena amwe matigire wira Maina. Ni gukorwo riu munyonyi wao ni wekate. Kure marathukumagira ni kwa hingo. Urathie ugakora mundu ni mundu wi haria thi. No akora maundu maria araka manyumba maria arabatia naki. Mundu ena mushara wa 100 150 no ndura wira uria araruta kuria ndura commensurate. Koguo njuge Wamatangi ni ageretie kuhinga miberethi iyo na njira ya iguru muno. Ohoro igi okay, kuri mundu gira kumenya majority da ahana atia thaici ni mwirigaine ni mwiriga kumenya uri hana. Ni ndiragereire ira na mundu uri amwatakire ni anyitirwo. Ni ndiragereire ira tondu ndaiga ndari ngari-ini yo majority leader ari tukihurwo twi hamwe. Na ni twatigire ngina agithie thibitari kuri uguo. As at yesterday he is in very good condition. Ni ara respond to medication na ntukumuheo kahinda kanini akorwo akirecuperate na ndaiga ni ndumiriri yakwa ya wendi mwega niguo majority leader Ngai ni arakorirwo agithara moyo wake kuma hatikaini. Ndaiga ihiga ria raikitio ni makiria wa kilo 1 teka mathabu ihiga ria kilo 1 rigukorete mutwe ucio tungiraria uhoro mungi muru muno. Na ira twandika statement ni twaheanire ultimatum citu within 24 hours tondu ndaiga mwanake uyu ni mwanake uikaine ngina na maritwa uria etaga Macharia wa Icung'wa. Uguo niguo uikaine etagwo na in fact maritwa make mothe ni tumwe Johnson Macharia ti ati ni mundu turathi gwetherera. It is a character we know. Na tutingithikira Maina mundu a threaten muturire wa mundu uri ungi. Kana ni umwendete kana ndumwendete. Especially ni undu wa political differences. That should not be an issue. In fact Maina ni ona mundu angi ukanjire ndigakuhe kura. Ona ndiagirirwo kumworota. Ego kumwira ni sawa. Ni uhe uria ukwenda. To ngina uthurenie. Koguo guka kuga ati ni uguhura mundu ungi tondu wewe supporter wa murengo fulani na keni supporter wa murengo fulani ni undu utangitikirika thiini wa watho. Na ndaiga gacira kau kangigerio bururi undu ungiikarika Maina ni guthuka. You know, abunge tucoke hari thiini wa abunge tondu twambire tuiga abunge gutire handu actually bokagira niguo tio ma oversight ga governor atire handu ucio ni wira wa senate na hena MCs aria marutaga the primary role ya oversight. No okay, abunge niki mendaga niki ni mukiragia kwaria nao mukoro tondu mukiri othe muri atongoria thure inyu othe eri ni mwonagiria kwaraniria. Maina thina wiria twinaguo na bunge aya twinao kindu kia mbere ni marehire kindu gitagwo kihuthanio matharau. Mubunge akona we MCA ki utari muthure ndakwira nie Maina ndathurirwo na kura over 20,000 thie register ya IEBC ujire mbunge wa Gatundu North athurirwo na kura cigana. Uthie Gatundu South ujire mbunge wa Gatundu South athurirwo na kura cigana. So tungiuga ni wingi wa kura and if we get our authority from the voices of the voters we have bigger voices. Kwi mbunge athurirwo na kura 14 guku Kiambu twanyitana Maina na ru mbunge uyu ri tungikirwo mundu uyu muthutha ni andu aria mamuthurite ri nie ngumo thutha ni andu aingi andu akwa mabangiraini haha aria maheire kura nawe bangaraini
aria makuheire kura. Truth be said, turutaga hinya witu kuma aikia a kura aitu. Maina, the biggest problem I would say is niguo kire kihuthanio kiingi muno. No ru the better part is governor uria mahuthagia ndakoragwo na shughuli nao. Kana mationaga tangihota wira maybe ni monaga ndekaga uria hihi mendaga gwikwo. Governor ni aregire wici wa migunda. Okay. Governor ni aregire andu kurihwo matarutite mawira. Maina ni ui kwi contract ghost ciakoragwo ku. Ugathii ukaheo ukero no aheo wake bara ya milioni 10 no gutire bara waka. Ni maratathi mwathimo athondeka uguo ugathii ukarihwo ukaimira. Na ndaiga in fact ungikorwo tutitumirite mbeca iria turogotete na iria tuheagwo ni national government wega tutingihotete gwika maundu mau Maina. It is not magic. Ona mutingitimirithia angiathire tene ona ndoni thino wa senate agi congratulate muno makiria ni tondu wa wira uria akoretwo akiruta. Na one of the things irira kujuri kihutio ni horo wigie waki wa thukuru icio kana irathi icio cia ICDs no horo wigie kuongerera ungania wa igoti na double. Na ona actually senators ni maroragia otogwa korwo kiuria mbeca icio hau kabere cia Maina wega mundu ekite wega eroni ekite wega. Na as we conclude ni kuga thirikari ya county ya Kiambu regime ino ni rutire andu wira. Maina teka mathabu njire atiriri andu a Kiambu mangitikira guthura governor wa Matangi miaka ingi 5 ri. How far will we go? Kindu kiria twagaga Kiambu ni stability ya leadership. Tondu ndaiga twarikagia githurano twambitie campaign. Mathibitari maya mothe twakite riu tungitikira gucokia governor ri ndagacoka gwaka. Tugoka tuthie the next thing. Matawa maya turekira macora ri tondu ni tui kuria twikirite ri tutigacoka zero. Tukorwo twina continuity. Na Maina ndaiga andu a Kiambu metikire guthikiriria na gitio kiingi muno. Ongikorwo governor Kimani wa Matangi ni arutite wira ndukariganirwo ni MCA waku tondu MCA ucio niwe marutite wira na governor ucio. In fact, let me tell you, the governor created a very good working relation na member of county assembly. Ithu ni thito twaragira governor miradi iria turenda. Tondu governor ndakiwe haria ndirenda kirathi na ndoi priority iria kirathi kirendeka. Nie ndita MCA ni nie nguthi ndimwire taru kirathi kia mwico ndirakire ni haria Kenyatta primary. Ndirathi ndemwe munene kwina ka pressure ke haria ugu Kenyatta primary. Ni twambe tutige gwaka standalone ndiraka kuri ugu Saramai twambe twake kirathi giki na tukarikia. So the members of county assembly have really played a very big role. In fact, stability ria twinayo Kiambu, were it not for the members of county assembly, ona governor ndagira hota gukorwo akiruta wira. Teka mathabu governor hahithio ni MPs, acoke hahithio ni MCAs. Governor ucio no ahote kuruta wira. Ithuĩ twita members of county assembly, budgets iria county executive ifataraga tucithurimaga na tuona ni ciagirire tukahitukia hatari ngucanio. Supplementary budgets mawatho maria mothe maimaga from the executive tutire twa gwithia governor. So my humble appeal is ongikorwo ni ukuona kaundu kega governor Kimani wa Matangi ekite ndukariganirwo. Governor na MCA manyitanire njohero. Koguo ni ndindika gutindike. Na nikio we are very confident that if this time round county ya Kiambu no tugie na continuity. Ndaiga Maina ongikorwo MC aria mari mbere yakwa ni makite irathi icio 10 di girakire twanyitana. So andu acio akuria matuthurite mangitikira gutucokia ri tugathie gwika kaundu kangi na ari ingi aitu marenda kwambatira ite cia iguru ri andu acio mangitikira gututhura. In fact Maina njugire Mudulia, just look at the best performing governors. I give you a very good example. Governor Irogo Kangatawa haha Muranga is a very good performing governor. Governor ucio arari senator. Koguo gutiri undu wa devolution atoy. The best performing members of parliament wa MCAs. Gitikia MCA ni kiritu muno Maina.
thaici thinacara na kindu ngiuma mucii ndinaga andu igana no guo hau hakwa nja marokire tene na MCA ndahetwo resources ndari na even a single coin ati angihota gubanga ward yake. We work through the governor na nikio tukoragwo na uhusiano mwega. Ungiaga uhusiano mwega na governor no ukorwo wina thina muingi muno. So Maina kigeranio kia mundu gutuika mubunge reke ambe atuike MCA. Maina MCA aikaraga na Wanjiku wake haria. Maina MCA gugikuo ni aramenya tondu ni itura riu. Fare githuka Maina MCA ni aramenya tondu ni ageragira. Maina thitima ikirehe thina itura riu ni aramenya tondu ni kwa ikaraga. Kwagia ndwari ni aramenya. Kwaruo ngina micii ni aramenya. Muikari mutigitina no umenyaga kiria thambo iriaga Maina. And I wish the framers of the constitution devolved resources up to the lowest level. Na harikoro CDF no ikoragwo na mbunge ikoragwo haria he mundu uria wi haria thi tondu mundu ucio ri ni arahota ku understand dynamics cia itura riake. But nonetheless Maina tutigukiaga kuruta wira tondu uguo niguo kuri na tuge ithui guku Kiambu we will do our very best. Tutire na thina na mundu wothe urenda gutuika governor Maina. Ngino ucio wakuma kuria gwitu Thika tutire na thina nake. Nowe mubunge wakwa Maina. Now we have no problem whatsoever. But kiria turaiga ithui reke mundu kana no rakimuhe pressure na tongo na wagitumuga tongo rakimutwarire pressure na agikiona riu anga akigeria hangi. Maina ni ndirio kamwana kanini na ndikinyitie ngina hinya haria mutongoria ucio akinyite. No ni I work with conviction Maina. Okoro twi hamwe twi hamwe. Okoro tutiri hamwe tutiri hamwe. Conviction yako thaici Governor Kimani Wamatangi is the best candidate for governor wa Kiambu. Finally Maina njugire mundu ndahoyaga giti na guthie kuhura uri ungi. Mundu ahoyaga giti na Maina ni uyu Wamatangi agietha kura atembeaga na gafuku keho guo andu monaga ke mukigu. Gafuku akamera kindu kia mbere I will leave no child behind ni gaka. In fact maundu mau mothi urona Wamatangi agika ona niguo turaikarite nake handu haha Nairobi muthenya ungi. Ndiramwira governor kindu utigitie manifesto ine yaku no watwirire Kiambu People's Bank. Maya maundu mangi ni uhutitie manifesto ine. In fact igwe ngigoka na gafuku kau Maina tugachambue wone mundu ucio ni ebangite from day one. Ni amenyaga kiria arikite governor. Ni amenyaga kiria ni wiro ria ro. Ya wiro ria ndiroka kuria. Ni ariti uhoro wa gwaka ECD, ni ariti uhoro wa kuheana gafuku-ini kau kuheana basari, ni ariti uhoro wa farm input. So mundu uyu ari na road map yake yari very clear. Dua yake ni akuga Wamatangi ni kaoga, Wamatangi kameniona kakapotea. Ndugu handu mundu oke na agenda na intentions yake aroka na Wamatangi ni kaoga. No tukinyaga level ya kwaganira itio ginya president kai ginya president tondu ndona hena occasions igana na kugite na njikaikanio muthini wa mucemanio president okite ginyo rigo tukinyaga gwate Maina no he andu menda go prove ga point gatariho. So niguo prove ga point kaure no ngina wethe njira ingi. Even for the first time they were women rap wanyu akihuriro makofi ni kuga kugie na order thini wake. Ni kuga mundu women rap mundu rutira wake. Taru reke ngwire mwa maitu wa county wa Muratha ni mutumia hete gitio muno na nyendete muno. Ne koraga bara-ini maita maingi ni kwaria ma. Riu mutumia ucio muthure wa county twi haria JCM ni ho twathomire Sunday ni aigire nie president ndrenda kwaria de mbere yaku njiri atongoria ya Kiambu o mundu arute wira wake. He mahitia mutumia ucio aigire tathie thaici mitambo-ini wone uria arahuru na aria maramuhura ri ni acio marenda iti cia governor Maina. In fact mundu angiruta wira ya mundu athandure mbembe muhari wake mundu anyite raini yake aimerie tutingikorwo twina thina ona hanini. Andu marute wira wao and that is our stand. Ni data MCA inu ni ona ndingikingirira wira wa mubunge ni ni ekoro ni gabara ndirathie kuri matarutha ici he karabati turekira kuri uguo gwakwa wodi twambitie kuri Kisii kuri Kisii Mathai Road
kuria Kisii Kang'oki njoke njikuruke Kiganjo. In fact, if we had this collaboration, MP nuona MCA ni akira karabati na wenyitaga farakaria kagi ikakaundu. MP nuona MCA ni ahe andu 200 basari na wenyitaku uhe basari hatakiri tutaragicindana. Tajiatire mheshimiwa by the way tondu waje Kiganjo ni gwaku. Yes. Kiganjo ni kumwe gwakuria ndirikanaga rimwe mbura iri yaurite. Yes. I can't remember miaka iga Jango ari mumbunge. Neguo. Na ndokire ku ni ule kwa rahite. That is true. You know, uhoro yi drainage ya Thaici tuingira musimu wa mbura na mbura ne mbura nene. Na no yure mbura ne tondu amenya last time gutie no ira. Ni muhingurite drainage cia Kiganjo ria kwagirikana maundu maikarite atia? Maina ni hingo tu rathie na mbere. In fact, ongirora topography ya Thika ri mai maria mothe mauraga Thika town ri mokaga maikurukite Kiganjo na kundu kungi kwihire ni kuria gwitagwo Githii. Okay. Kura igwa turekira karabati. Okay. Mbura iria ingi yaurire ne twarutire wira muritu muno. Kuna ndaturaga na matinga ndari na excavator 4. Okay. Igire Kiganjo, igire kuria Githii kwenja mitaro Maina. No tukorwo hihi tutirikitie wira wa guthondeka proper drainage wega. No I give an assurance. He mbeca cia World Bank turaheirwo. Oh yeah. Kiambu. Actually no na mbeca nyingi muno. We got turare tuheo 1.1 billion. Nini chairman wa committee ya planning guku Kiambu. Okay. Koguo horo wa mbeca cia World Bank within wa committee yakwa. Kiambu ni turaheirwo 1.6 billion. 1.6 hey mbeca njega icio. Ni mbeca njega. Taru kuria gwitu Thika municipality ni turaheirwo million 248. Okay. Ni tura in fact let me say Maina. Good leadership ni hotago higa marima marariho. Guku the 12 constituencies cia Kiambu ni ira cia koreto ci qualified gutwika municipalities tene. No magavana maria marariho ri mationaga the need ya gutwika municipality. Yeah, sure. One thing about onondagirikana kwina bara nene muno wa matangini etikiri ya gutwike municipality ati agaru ni guguthuka mahitanga ki ka discussion ko turakiri na korwa taru na no gwari ohoro we koria gwitu Thika Industrial Smart City. Maina reke njugi atiriri gutwika muthufariri is one of the best thing that turekire Kiambu. Okay. Do Thaici Kiambu every constituency tiga Gatundu North na Gatundu South kanyitithanio igatwika muthufari. Tene Thika irari municipality iganyita Thika na Juja. Kuria Gikuyu na Kabete iranyitithanitio igatwika muthufari. So mwaheo mbeca ni kugayana muragayanaga. Ukuria wa matura ari ni ubustagwo muno ni funding cia World Bank. Okay. Na taru gudaiga we have extra 1.6 billion donor funding kuma kwi World Bank. Na mbeca icio nicio igututeithia na njira ya iguru muno. In fact, sila stage ya disbursement niguo tukorwo tugiuka gucihuthira matura-ini. Mbeca icio focus yacio ni drainage works. Taru tondu ni twekire public participation ya kuria Thika. Ni ndita MCA wa Kameno. Focus yakwa ya mbere yari drainage works, Kisii, Kiganjo na Landress. And I'm hoping that will be the first priority. Mbeca icio ni tugukorwo tugikira cabros na twina mechanism njega muno ya cabro Kiambu County. Maina turekira machine cia guthondeka cabro institution ine citu. Ni mukuhota gwikati kuhuthira mbeca ici ningi tuthathire campaign kana ningi tukwambia kwirwo mbeca cia World Bank donor funding ri ni koragwo na regulations nyingi muno. Na wira ndurutagwo mbeca itariho. So mbeca cia ingirari in fact contractors marutaga wira wa World Bank can tell you we wita contractor we assured mbeca cia kukuriha ciho ona ndukoragwo wina wasiwasi. So mbeca ici ciekagirwo special purpose accounts niguo okoro ni Thika kuheanitwo wira wa gwikira kabro handu fulani contractor akiawa wandu wira ni municipal boards mbeca ikoragwo ciho koguo hatire na wasiwasi. Maina next week Senate ni gacera kuria Thika next week on Friday. Todo ni mareka public participation ithuĩ twita county assembly twahitukirie Thika itwike Thika Industrial Smart City. Na he handu andu a Thika moraga hanini. Tutiratua Thika city tondu ni ikinyitie standards cia city.
turatua Thika City tondu ni turenda to attract besha iria iheanagwo cia ku upgrade cities. Maina. Okay. We will be receiving close to $1 billion every financial year cia ku upgrade Thika into the right standards. Maina ugi compare na Ikuru riria yari itari city. Na riu Naikuru thaa ici iri city. In fact, ona tutie guthi kuraihu ni tuthie, the last city that was given was Eldoret City. Maina tathi Eldoret wone uria kaigana no umenye ni gatuirwo city. Thaa ici thie the same Eldoret and you will see maundu maria mahotete gwikika. So aikaria Thika ngwenda kumwira Thika mundu no aige kinyete status ya gutwika city. No kumitua city nikuo gugutuhotithia tuone status iria turenda. Thika ina ward 5 Maina. Ward ici 5 ri iria nene ti Kameno, igafuatwo ni township, igafuatwo ni hospital, igafuatwo ni Gatwanyaga, igafuatwo ni Gorifa. Tungihota kuheo 1 billion cia gukuria city yo twatua ri, that is close to 200 million per ward. Per every financial year. So that means with proper management ya mbeca iria iguka kumana na gutua Thika City niguo tukuona matunda mau. In fact, let me say, gutire even worldwide, thie Tokyo, thie Yokohama, gutire city ya tuirwo city ni gukorwo ina status cia city. Ya bagio na prospect no itweke city na one over kindu kiria kiroragwo ni financial sustainability ya city. Thika ya municipality, twabagia municipality, tugathie city. Twabagia towns, tugathie municipalities, tugathie city. Thika municipality is the best performing municipality in terms of revenue collection. So sustainability ya muthufariri ni yonekete no is sustain in terms of management. A municipality is independent. Ni tukorwo na mundu etagwo municipal manager. Ni tukoragwo na municipal board. Andu aya makoragwo me very independent na tweka mathafu maitu considering Thika yari Birmingham ya Kenya tene, iganda ciothe ciari ku Thika. So tungihota gucokia ririo wa Thika na tutue Thika into a smart city, tuku attract maundu maingi muno. Tuku attract horo twina mugundo uria wa Del Monte turaheirwo kuri uguo. Tukuhota gukorwo ngina tugithondeka EPZ thiini wa structure ya city. Ni tu propose te gukorwo kwina airstrip kuri uguo mugundo ucio wa Del Monte. So kwina maundu maingi muno. Thaa ici no turemo gwaka airstrip kuri uguo Del Monte. And in fact tungihota gwaka airstrip hau uguo Thika, andu aria othe maraima Garissa na kuri uguo tungikorwo tumahuthirie movements ciao muno. Ungika mathafu Nyeri, wike mathafu Kirinyaga, wike mathafu the neighboring counties. In fact, we don't have a city in the Mount Kenya region. Thika will be the first city. Koguo nguhoya na gitio kingi muno senators aitu itikirai kuigwa ihoya ritu tando a Thika. This is the best thing that we can. Na inyu andu a Thika itikirai kuona kiroto kiria twina kio. Ndaiga na njokere ringi. Mundu no ige no muraige twike city ine faro ria ihana, ine drainage ria ihana, gitumi kiria turende twike city niguo to attract funding iria tukuheo niguo tukorwo tugitua matura maitu makorwo me more habitable Maina. Ndendo twirikirie tondu mathaa makwa mathiete guthimwa. Hena jamba ya murata wakwa muno na ni kada yukaine itagwo Joe Modia. Joe Modia aja Maina ndukamake muno citagwo siasa. Politics is a matter of interest. No kajira ati mimi last time sikuvote wa Matangi. But to be sincere, that man, Dr. Wamatangi, has changed Kiambu. That is true. You know, no, digeda utukene. Nego Maina ugirora gina mitambo-ini ri. Hemo ndungenda kuhurare mu kuhurika. Da ucio Wamatangi ri. Na kwihingo tweritwo acio abunge na governor ucio wao marenda ri meku make sure Wamatangi ndarire feini. Okay. But I would confidently say
by God's grace. Na gigwa tia account ne ciambia kuhingirwo account nigetha matangi cia mbeca angithitangwo cia relatives ake ni ciahingirwo, and by God's grace we are still njugaga ikorwa matangi ni aigite uguo mugaga ri mutiki mutware magoti-ini uria kwagiriirwo no ndungitura uthiruru. In fact ona ugikorwo murakiuga matangi ni aigite ri na ni turona wira uria urutitwo ri, that tells you niki cirani mwina kio. Maina ngurikagia ngaiga atiriri, focus itu ni wira. Maina ngina micemanio iria tuthiaga ndu kaigwa tukiuga ithuĩ twi wa one term turia two term mabe murutire aji kuwira eyes on the ball. Ihoro yitukurwe na gutuci urathi atia na mbere na gwaku ni uheanaga ni tondu maundu project icio irathie na mbere irathie na mbere wega muno Maina. In fact ni try embark on those programs. Okay. County ikoragwo na framework na andu aria makirehaga tucui aria marehaga tukurwe na a procurement stage niguo tukorwo tukireherwo. In fact that is the best empowerment that we can do. Maina mundu ahuthagia gakurwe Maina na ngurwe itongetie andu aingi muno. Maina umuthi ungika nguhe gakurwe wewe mwanake gakurwe kamwe, gakurwe kau tumahe ka mieri 3. Okay. Ngurwe growth lifespan yao ni kindu mieri 6 mieri 9. Gakurwe kau akarora wega na tumahea tukurwe twa mwera the female. Okay. Gakurwe kau uguo within 6 months ukahe mbegu gakurwe kau. Gakurwe kau gaguciarire we have a success history ya program iyo. Maina gakurwe kau within 6 months gaguciarira twana 10 umana kamwe. Okorwo ndukuhota kurera tu 10 gakirikia kwendia ri ndukiendie tutano Maina uhote kurera tutu tungi mieri ingi 6 igithira ri wina tutano tutano tuciare. That is the real empowerment. Maina twathi kuria migunda-ini twahe andu aitu mbemberi. That is real empowerment. Handu ha kuhe mundu mutu akari ri ndumuhe mbembe ahande umuhe mbembe umuhe fertilizer. Maina tuheanaga makorofia ma hash handu ha kuhe mundu ciringi 200 ri ndumuhe mite 10 ya makorofia athia hande. Ndaguria ngathĩti ino ya The Standard. Yes. Karathi kana baigire kararia uhoro wigie retro to show despite governor spending 4.67 trillion since 2013. Eno ni the parliamentary budget office irakoretwo igiteta ni tondu wa governors aigi gutiri undu makoretwo magika wa kuhutia miturire ya andu. That is true Maina. No, that is a different story in Kiambu. Maina ndagutarira ona ndigutara kunene reke ndare haria nyumite Maina gutirari ECD ona emwe tha ici devolution indehire ECD 10. Maina kuria nyumite gutirari na kiharo kia bus park. Kiharo kiria kinene kiega kirakirwo gia Kiambu kia mbere ni kuria Makongeni bus park ni devolution. Maina kuria gwakwa gutirari na thibitari. Maina rude na thibitari wa Kiganjo na ni ndira upgrade Makongeni. Maina kuria gwakwa gutirari matawa ma sora. Nijikirite fara ya kuma kuria Makongeni guthie Kiganjo gahutie nge ya Oasis na matawa ma sora. Maina kuria gwakwa polytechnic ndakorire ina ciana 26 thaa ici ndina ciana 179. Ni twakite administration block kou ni twakite perimeter wall kou ni turekira machine ya guthondeka ka block kou courtesy of devolution kou ndagweta kameno Maina. Maina kindu kiria kiratugia tukirikia ni farafara na thina witu wa farafara Maina no abunge aya Maina ugiririkana the late Raila Amolo Odinga ni aigite uhoro wigie fara MP matigane na mbeca cia fara uhoro wigie mbeca cia kera na fuel levy. That is a county function. Maina abunge maikarire thi magithugunda mao makirega kurelease mbeca cia gwaka fara cia kera ciokaga county. In fact up to date Kiambu yagi ukurehetwo over 450 nindari chairman wa committee ya fara over 450 million cia gwaka fara. Andu acio ni maregire nacio Maina. Thina uria koguo urona twinaguo fara-ini we are even struggling kahora. Aria maraiga Kiambu tutiekirite rami reke mbeca cia World Bank ciuke tugwikira rami matauni-ini maitu
na tugakira mbunge tondu ni murakiregire na mbeca cia kirari mutigithi mwake mabara inegene riu rigithire Maina. Yes, ni tondu mahinda wetikire ndukore muno ni ngugwetha nigetha uke tucire hena maru maingi muno makiria ndakorwo ite kuhota kuhutia ni tondu wa mahinda wire ndo Kiambu na mwiroriri wa Kameme makira muthenya mwega niguo ngwenda kuga uhoro tondu kanwa ke matagatiaga wa kuga Maina na mugiku neigire sama muingi ni thumu nitwaria maundu maingi ma Kiambu na ma Kameno njokeria andu a Kameno ngatho muno ndimutiaga muno na ndimwendete muno mwandutire kirathi hujitagwo mweshimiwa na nie ndina kiroto andu a Kameno rita riri turaiga mutongoria athurwo kuringana na wira wake mutongoria urenda gutuika MP ambia hetuke kigeranio ke MCA ambia menye mathina ma Wanjiku niguo tuthie tioguo na ngera andu a Kameno aratakwa ena muthuri murata wakwa ndona ndumira message witagwo Kamau wa Muthanga na ni murata waku muno na jeshi yako ya Muthanga hari uguo Shell Makongeni ni ajira ngugeithie muno andu a Kameno andu a Thika at large andu othe a Kiambu ithie turaiga guku Kiambu roho ndio hiyo kazi ndio hiyo chema cha jiuza kibaya cha jitembeza 27 yule atia ni uthie Thika reke tuge Maina reke twambe turute wira tondu wira ni wiyaragia ukindora uguo hakiri ciakwa no ni cia mumbunge ona kiuga giakwa ni kia mumbunge ona murutire wakwa wira ni wa mumbunge Maina no tondu mundu itagwo ni nyama iria ithani-ini tire ikanua reke nyambe emerie nyama ya wira wakwa MCA 2027 yege kinya Maina twiko woru muno. Okay, thank you no gamro makiria niguo thank you tumana mwesimu wa buruku makuria Kameno hau niho tukorwo tugitirihira cigi ikereka ria mbere na ngukana ikereka riri ringi na ngukorwo ndio na ateti tukwaria cigi uteti tukumurika ngatheti ya People Daily iroria atiriri is Kenya sliding toward a repeat